Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Sumusu wataman yaykushpaka tukuykunami kay watapi imallata paqtanata yuyarinchik. Kayta ruwasha chayta ruwasha nishpa. Achka kutin chaykunaka mana paqtanchu. Shinapish allimi kan. Musu wataman yaykushpaka espiritual paqtaykunatapish yuyarina. Ashtawan Diosta riqsina, Diosta kasuna, wiñarishpa katina. Kaykunami paqtaypaq. Y kaykunata paqtaytukunchikmi. Y kaykunataka Diosmi ayudanga kikin ñuka paqtachitukunkapaq. Saunpasun imanaza, kuyak Dios bendeciachun pagi chikanchishkamanta kay tiemputa paypak shimita rikushpa yachashpa katingapaq. Musu wataman yaykushpaka tukuykunallatakmi imalla paqtaykunata yuyarinchik. Kayta chayta paqtasha, kayta chayta rurasha nishpami wata kallaripika ninata yachanchik. Shinapish kaykunataka mana paqtachinata yachanchikchu. Imamanta? Kallaripika mana ñukanchik kullki paqtashkamanta. Kayta chayta hawalla nitukunchik kayta chayta ruasha. Shinapish mana kullki tiyakpika mana paqtaytukusunchu. Katikpika ñukanchik imatapish muskunchik. Kayta chayta hawalla ruasunlla, risunlla, paqtasunlla ninchik. Shinapish riqcharishkami kanakanchik ima paqtaykunata ruranata ñukanchik aqllashpa yuyarishpaka. Shinallatik ñukanchikka mana imata paqtanchikchu imata ari nishpapish wata tukuripika
ñukanchikllatik mana katishkamanta, ñukanchikllatik kungarishkamanta. Nishunchari kunan tarpunchik kutin kayaka mana kusichasunchu, semanapika mana tandasunchu. Mana yuyita churakpi, mana katirakpika ima mana paktangachu, kayta chayta ñukanchik ruasun nishka kakpipish. Chayta yuringapak Diospak shimita rizasun Apóstol Pablo kishkashka Filipenses capítulo 1 verso 3 manta 11 kama kaykunata yuyachin ya Diospak shimi. Kankunamantaka kutin yuyarishpa ñuka tayta Diosta pagi nikunishami. Ñuka mañakushpaka kushikushpami tukuy kankunamantaka mañani. Alli willayta ñuka willi kallari punllamanta kunankamami chay ruranapika makita kushkangichik. Kaytataka allimi yachani. Diosmi kankunapika chay allita ruray kallarirka. Chaytaka Jesucristo kutin shamuna punllakama payllatak rurashpa katikungallami. Kankunataka chashna alli nina kakpitak alli nishpami tukuykunata ñuka shungupi apani. Kankunaka tukuykunami Dios mana huyipakta huyashpalla kushka kay willanapika makita kushkangichik. Alli willaymanta ñuka preso kakpipish kay alli willay alli kashkata rikuchishpa misarikukpipish ñukawanmi kashkangichik. Ñuka kankunata Jesucristo shinallatak ima shina yallitik huyaqtaka Tayta Diosatak yachanmi. Kankunapika ashtawan kuyayta mirachichun. Shinallatak imalla alli kanatapish payta riqsinapipish alli yachaqkunata rurachunmi mañakuni. Chashna kashpami imapish alli kaqllata aqllankichik. Cristo shamuna punllapakpish pi mana huchachipaq alli shuyakunkichik. Chashna alli granuta fukushka shinami Jesucristo mantaka kashkata rurashpa Tayta Diosta sumagyachishpa alabankichik. Kunanka kikinkunawan rakishanini paktaypaqlla kaq ima ruraykunata. Chika kaykunaka rikunata charinmi ñukanchik kawsay espiritualwan. Kallaripika kay wata shuk kikin ñuka paktanami kan ashtawan Diosta riqsina. Krinimi kikin Diosta riqsishkata. Shinapish ima llaki punllakunapimi ashtawantika llukshin yachaqchayarin kanpak ñukapak shunqu imashina kashkaka. Kay punllakuna yallitik llakilla sustachik punllakuna chawpipimi kawsakunchik. Chaypika imashinatik katikunchik, imashinatik kawsakunchik. Mashnatatik Diostaka riqsinchik. Diospi ñukanchik shunquta churakunchik. Krinchik Diospak makipi tukuy imapish katishkata. O mana kashpaka ñukanchik imata allichinata imata runata yurikunchik sustarishpa. Kikin ñuka ya Diosta riqsishpaka shinallatik paypi kashkata ñukanchik yachashpaka kasilla sumaq kawsaytami charitukushun. Rikuytukunchik Salmo 139 pi Diospi kashkata rikuchikun parlakun. Kay salmupimi rimakun rikuchikun paymi ñukanchikta acompañan, paymi ñukanchikwan kan. Kallarimanta pay riqsin. Y chayta rimakun ñukanchik mamitapu wisapi yaykuy horasmanta chaymanta Dios kikinta ñukata riqsin. Y chaymanta pay ñukanchikta acompañankunan kay punllakunakama y tukuri punllakama pay ñukanchikwan kanga acompañanga. Mayta rishun maypi kaqpi paymi ñukanchikwan acompaña kanga. Shinallatik rikunchikmi kay salmupika Dioska tukuyta yachaq kashkata. Paymi yachan tukuyta. Ñukanchik mamapa wiksa ukupi kashka pachamanta riqsin kallarishpa tukuy imalla ñukanchikpi tiyashkata. Tukuytami payka yachan, tukuytami payka riqsin. Ima paypak ñawimantaka mana pakalla kay tukunchu. Shinallatik rikunchikmi kay salmupika tukuyta ruraytukuq kashkata. Paypak makipimi kan tukuy. Ima paypak makimantaka mana ruspirishkachu, laduyashkachu. Y chaymanta ñukanchikka kasilla sumaq kawsayta charitukunchik imashina punllakunapi kawsakushpapish. Dioska tukuytami yachan, Dioska tukuytami riqsin. Imashinatik kutin Diosmanta ñukanchikka riqsishun. Kikin ñuka Diosmanta riqsina kashamungami Diospak shimita rizaqpi, Bibliamanta. Kay punlla gentikuna Bibliata charinkuna shuk imata manchachinapaq laya. Uyashkani, rikushkani tawkakuna autokunapi Bibliata churankuna ama ima suwakuna llakichichun. Ama pi ima dañuta ruachun. Shuktikkunaka nin saunapi churashun. Ama imata manchangapaq y kasilla sumaqta durmingapaq. Mana chaypaqchu Bibliaka. Bibliaka kanmi Dios rimashka shimikuna.
Bibliaka mandaytukunmi imata ruranata, rikuchitukunmi Diospaq wiñaypaq propósitota kikinpaq ñukapaq kawsaypaq. Chaymantami kikin ñuka risana kanchik Diospaq shimita, chashnami Diostaka ashtawan riqsitukushun. Apocalipsis libropi rimakun kushikuychik nin ya Diospaq shimita risaqkuna chinallatik Diospaq shimita uyaqkuna. Ministinchik kikin ñuka Diospaq shimita risanata, Diospaq shimita yachanata, Diospaq shimita uyanata, Diospaq shimipi yuyarinata. Chinallatik rikuytukunchikmi Nehemías capítulo 8 verso 1 manta 3 kama. Uni punllakunata, uni watakunata mana Diospaq shimita risashkakuna karka, mana uyashkakuna karka, paykunallatik hariyashpa mana kasuskamanta Dios llakichikpi shuktik llaqtaman rishkamanta, shuktik llaqtapi kawsaq rishkamanta. Diosta riqsishun ninchik ashtawan, paypaq shimitami ñukanchikka risana yachana kanchik. Chay killapaq punta punllapika tukuy Israelkunami, harikunapish warmikunapish, intindi tukuq wambrakunapish, yaku shuti hatun pungu huchu pampapi tandanakurkakuna. Chashna tandanakushka kashpami paykunaka kishkaq Esdrastaka ñukanchik Israelkunapaq mantak Dios mandashpa Moisesman kishkachishka librota apamuy nirkakuna. Chashna apamuy nikpimi kishkaq kura Esdraska mandashkakunata kishkashka librotaka apamurka. Chashna apamukpimi yaku shuti hatun pungu huchupi paykuna tandanakushka ñawpaqpi chay mandashkakunataka tutamanta chawpi punllakama tukuykuna uyaqta rizarka. Chashna rizashkataka tukuykunami alli uyarkakuna. Kikin ñuka ashtawan Diosta riqsishunmi paypaq shimita rizashpa, paypaq shimita uyashpa, paypaq shimita yachashpa. Rikunchik shinallatik kay Salmo 1 verso 1 manta 3 kama nin kushikuychik chay milli runakunawan mana tandanakukuna, milli runakuna kunashkata mana chaskikuna, mana uyaqkuna. Ashtawanpish nin Diospaq shimipi tutay punlla yuyaqkuna nin. Mandak Dios mandashkatami tukuymanta yalli munan, tutapish punllapish chay yuyayllami kawsan. Diospaq shimita yurishun, Diospaq shimita rizashun. Y chaypi nin verso 3pi yaku uripi tarpushka yura, fukuna punllakunapitaq fukuq shinami kanga, pangakunapish mana urmaq shinami, imata rurashkapish allimi llukshinga. Shinallatik kaymi yachkavali ñukanchik llakikunata apakuy punllakunapaq, Diosta riqsina. Sinchi punllakuna llaki punllakunapipish kikin ñuka Diosta riqsishpaka paytami adorashun, paypimi krishpa katishun, paytami hatunyachishpa katishun. Riqsishunmi llakikuna problemakuna chawpipipish Dioska huyaq kashkata, Dioska llakik kashkata, Dioska ñukanchikpaqka allita yuyakushkata, allita munakushkata, sumaq kawsay alli kawsayta yachashunmi ñukanchikwan kashkata tukuri punllakama, mana sakingachu. Chaymantami maybalik kan kikinpaq ñukapaq kay wata Diosta riqsinapi wiñarina. Wiñarishunmi Diosta riqsinapi paypaq shimita rizashpa, paypaq shimita uyashpa, paypaq shimita yuyarishpa. Katik paqtay espiritual kikinpaq ñukapaq mikana Diosta kazunata yachana. Tukikunallatik yuyarishun kay wata ashtawan Diosta kazunata. Shunkumanta Diosta kazunata ñukanchikka sustarina kanchik. Imamantatik kayka shuk paqtay kana kan, chika ñukanchikka paypaq wawakuna marikanchik. Shuk wawa kazu kanata ñukanchik sustarina munana kanchik. Mana shuk hariyaq mana kazu malcriado wawa kanataka mana munanachu kanchik. Ashtawanpish kazukuna. Rikushun ya Diospaq shimi San Lucas capítulo 6 verso 46 manta 49 kama ishki wasichikkunawanmi chimpapurashka kikinta ñukata. Ñuka mandashkata manapish rurashpaka imanishpatak ñukataka ñuka apu ningichigari. Pipish ñukapaqman shamushpa mandashkata uyashpa chaytatak ruraqtaka piman riqchaq kashkata willasha. Payka ukuqta allashpa sinchi rumi hawapi pirkashpa wasita ruraq runaman riqchaqmi. Chay wasichishkataka tamyaqpi yaku hundashpa sinchita waqtarishpapish kallarimanta rumi hawapi alli rurashka kashkamantaka mana kuyuchi tukurkachu. Ashtawanpish pipish ñuka willashkata uyashka hawa
mana kasuqka ashpa hawallapi pirkashpa wasita shayachishka runaman riqchaqmi. Yaku hundashpa sinchita waqtaqpika chay wasika tukuy urmaqpi hatun llakimi tukurka nirkami. Mana yachanichu kay wata imatatik chimpapurashun kikin ñuka. Shinakaqpipish yachanimi allitaq aqllana, allitik yurina kashkata imapipish. Alli yuyaywan, alli yachaywanmi imatapish ñukanchikka aqllana kanchik. Shinallatik alli aqllimi kan yaya Dios imata nishkata, yaya Dios mayta rikuchishkata kasuna. Kikin ñuka nitukunchikmi, ñuka apu, krikmi kani. Shinapish mana Diospaq munayta ruakunchik, mana Diospaq munaypi kawsakunchik. Ñukanchik Diospaq wawakuna kashpaka, shinallatik Apu Jesus nikushpaka, pay imanishkatami rurana, paktachina, kasuna kanchik. Mana ñukanchikka kariyana kanchikchu Dios imata nishkata. Mana nina kanchikka ñukanchikka chayta ruasha, mana ruasha. Mana allita mandakunchu Biblia nishpaka, mana ninachu kanchik, mana chay yuyta charinachu kanchik. Ashtawanpish ñukanchikka kasuqkunami kana kanchik. Y chaymi ashtawan balikan kikinpak ñukapak kawsaypi Diosta kasunata yachana. Diosta kasushkamantami ñukanchikpaka ima allikunapi shamunga. Kutinllatik rikushun kaypi imashinami ishki wasichikkunawan chimbapuran. Ninmi pipish ñukapakman shamushpa, mandashkata uyashpa chaytatak ruraqtaka piman riqchaq kashkata willashanin. Yaku rumi hawapi shina shayachishka. Chayka mana urmanga, chayka katikungasha sinchita. Llakikuna shamuqpi, problemakuna shamuqpipish. Kutin kayshukka rikunchik imatik tukurka. Ashtawanpish, pipish ñuka willashkata uyashka hawa mana kasuqka ima tukunka. Ashpa hawallapi pirkashpa wasita shayachik shinami kan. Chayka ima llakikuna, ima problemakuna shamunga, urmanga, libre chingaringa, ñuturinga. Ima shinatik shayachikunchik. Mayjin runatik kanchik ñukanchikka. Yaku rumi hawapi wasichikkuna o mana kashpaka ashpa hawapi wasichikkuna. Achka kutin kikin ñuka imata ministishka uralla, mashkanchik, kaparinchik, ayudaway nishpa ruganchik, makita kuchun nishpa. Shinapish mana ruanchikchu, mana paktachinchikchu pay imata mandashkata, pay imata nishkata. Ñukanchik yuyashka, ñukanchik munashka shinami kawsanchik. Mana Dios munashka shina, Dios ima nishkata. Ñukanchik munashka, ñukanchik alli kaqpika chayta, pero Dios ima nishkataka sakinchik ladomo kungarinchik. Chaymantami ñukanchikka kayta chayta mañashkakunamantapish imata mana chaskinchik. Ñukanchikllatik Dios mandakunmanta karupi kawsakushkamanta. Ñukanchik munashka, ñukanchik yuyashka shina kawsakushkamanta. Chaymantami Jesucristo llatik nirka chay punllapika tawkakunami ninkakuna kanpak shutipimi pi mana ruypaqkunata rurarkanchik. Kanpak shutipimi supaykunata lluqshirkanchik. Kanpak shutipimi ungushkakunata allichirkanchik. Shinapish mandak Dioska ninkami kankunataka mana riqsinichu. Imamantatik Diosta kasunaka maybalik kanka. Chayka chaymantamari lluqshin bendiciones kuna ñukanchik kawsaypaq. Kikin ñuka Diosta kasunchik, paymi allikunata apamunga ñukanchik kawsaypaq. Rikushun Deuteronomio capítulo 28, verso 1 manta 6 kama, imashina ya Dios bendiciashanin kikinta ñukata. Kankunataka ñukaka, kankunata mandak Dios mandashkata tukuy yuyaywan kasushpa, paktachishpa kawsachunmi mandani. Kunan, chashna mandashka shina kasushpa kawsakpika, kankunata mandak Dioska tukuy kay pacha llaqtakunapa hawapimi kankunataka churanga. Shinallatak kankunata mandak Diosta kasuqkuna kaqpika, payka kashnami bendicianga. Pueblo pipish, chagra pipish bendiciashka kangichikmi. Kankunapaq wawakunapish, chagrakunapish, kankunapaq wagrakuna, ovejakuna miranapipish, tukuy shuktaq animalkuna miranapipishmi bendiciashka kangichik. Kankunapaq granukunata charina kanastukunapipish, tandata rurangapaq kutata chapuna batiapipish bendiciashkami kanga. Lluqshinapi yaykunapi tukuypimi bendiciashka kangichik. Kayshinaka ima horastik bendiciashka kashun. Mandak Dios mandashkakunata tukuy yuyaywan kasushpa, paktachishpa kawsashpa. Kasunchik bendiciashkakunami kashun. Chaymantami maybalik kasunata yachana. Ashtawan Proverbios capítulo 10 verso 22 pipshinikun kayta. Mandak Diostaq kushka allikunaka charikyachinmi.
chayka ima llakipipis mana churanchu. Chayshinami kan Diospak bendición. Kikinka Dios bendiciashkata munankichu, kazunami kanki. Rikunchik imalami paktan. Diosta riqsinchik, Diosta kazunchik, bendiciashkami kashun. Tukikunami bendiciashka kanata munanchik. Shinashpaka kikin ñuka kazunata yachashun. Achkakunami mañashka, mañankuna ininkuna, y chayta roscani ñukapish, Diosta mañashpa kuy nishpa, automanta, negociomanta, wasimanta, imamantapish. Munaywan kushikuywan mañaytukuni, mañashkani, shinapish kikin mana kazungi, ima mana tukungachu. Kikin bendiciashka kashaningi, Diospagman huchuy kazushpa. Diosta kushichinata mashkay munay, Diosta hatunyachinata mashkay munay kikinpak kawsaywan. Katikpika convidanimi mandak Diospi wiñashun. Menestinchikmi wiñarata, menestinchikmi ashtawan sinchiyashpa katinata espiritualpi rimashpa. Chaymanta katik paktayka mandak Diospi wiñana kan. Y chayman convidani kaykunapi wiñarina kanchik. Kallaripika espiritualpimi sinchiyana kanchik. Mana wawakuna shina katikuna kawsakuna chukanchik. Wiñarinami kanchik espiritualpi rimashpa. Apóstol Pablo rimashpa 1 de Corintios capítulo 15, 58 pi rimakun mana wawakuna shina espiritualpi sakirina kashkata. Chaymanta ñuka wawki panikuna apunchik Jesustaka chay yuyay sinchita katirakuychiklla. Pay rurachun nishkata ashtawan alli rurakuychiklla. Apunchik Jesuswan kashkamanta kankuna imalla rurashkapish mana yanga kashkataka kankunallatak yachankichikmi. Chay yuyay sinchita katirakuychiklla. Rimakunmi kikin ñuka wiñarina kashkata espiritualpi. Kallaripi rizarkanchik Filipenses capítulo 1 kaypimi rimakun ñukanchik yuykunapi, ñukanchik munaykunapi, ñukanchik aqllaykunapi Dios mandachun sakina kashkata, wiñarina kashkata. Kankunapika ashtawan kuyayta mirachichun, shinallatak imalla alli kanatapish, payta riqsinapipish alli yachaqkunata rurachunmi mañakuni. Chashna kashpami imapish alli kaqllata aqllankichik, Cristo shamuna punllapaqpish pimana huchachipaq alli shuyakunkichik. Chashna alli granuta fukushka shinami Jesucristo mantaka kashkata rurashpa Tayta Diostaka sumagyachishpa alabankichik. Wiñarina kanchik, sinchiyana kanchik, mana sakirinachu kanchik. Shinallatak Apóstol Pablo riman 1 de Corintios capítulo 3 pi wiñana illashkata. Achka hintikuna iglesiapi uni watakuna, shinapish wawakuna shinakatin, mana wiñarishkakuna, illan wiñana. Wawki panikuna, kankunataka Diospag espíritu tachari, sinchi krikkunaman shinaka mana willi tukurkanichu. Ashtawanpish aycha munayta atichikuq llullurak krikkunamanmi willarkani. Sinchi yachaykunata manarik yachachipaq kaqpimi llullu wawakunaman lichillata upiachikshina hawalla yachanallata yachachirkani. Kankunaka aycha munayta atichishpamari kichunakukunkichik, haminakukunkichik, chawpirinakukunkichik. Illo chaykunata ruranaka aycha munaymantami. Aychayuq shuktak runakuna shinallatakmi purikunkichik. Tawka watakuna iglesiapi shinapish wawakuna shina katinchik. Mashnatati hintikuna yachankuna kikin Cristo Jesusta katikuq kashkata. Mashnatati hintikuna rikuytukunkuna kikinka Jesucristo shuk yachakuq kashkata. Rikuchikunkichu kanpak kawsaypi Diospa huchayllak Espíritu Santo fukuchishka frutosta rikuchishpa ministinchik espiritualpi wiñanata. Katikpika ministinchikmi miranapi wiñanata. Ayudashkankichu mayjanta Cristo Jesuspak chakimun shamuchun? Iglesiaka wiñanami kan mirarishpa, mana chawpirinakushpa. Chaymi hatun llaki kunankaypunlla ñukanchik iglesiakunapi, llaqtakunapi. Chawpirinakukun iglesia chashna mirakun, chawpirinakushpa, mana mirarishpa. Kikin ñuka Cristo Jesus mingashkata paktachina kanchik. Lluqshirishpa shuktik llaqtakunapi Jesucristo manta yachachikrina kanchik, willakrina kanchik, bautizakrina kanchik. Chaytami mandakun San Mateo 28pi. Ñukami Jesucristo manta shuktikkunaman parlakrina kani. Ñukami shuktikkunata Cristo Jesuspak chakimun pushamuna kani. Chaymi Diospak munay. Y chaypimi ñukanchika ocuparina kanchik, iglesia.
Jesucristo manta alli willayta parlashun. Astawan hintikuna kishpirichun, astawan hintikuna Cristo Jesus pachakimun shamuchunmi ñukanchikka trabajana kanchik. Chay mingaskatami paktachishpa kawsakuna purikuna kanchik iglesia. Katikpika wiñanami kanchik mandak Cristo Jesus mandashkapi. Bautiza Juan nirka San Juan 3:30pi ñukaka ashayashpa chingarishpa katina kani kutin Cristomi wiñana kan, Cristomi hatunyashpa katina kan nirka. Chayuymi ñukanchikpipish tiana kan. Ñukaka chingarishpa shina, ashayashpa shina katina y Cristo Jesus ñuka kawsaypika mandachun Cristo Jesus ashtawan rikurichun. Ñukaka ashalla Cristo Jesuska ashtawan. Shinapish ñukanchikka atirishunninchik. Ñukanchikrik rikurishunninchik tukuykuna riksishka tukuykunapa ñawpakpika ñuka rikurishanini. Cristo Jesusmi rikurina kan. Ñukaka allichirishkachu kani kazungapaj, Diospaj munayta ruangapaj, listuchu kani paypi kringapaj, pay nishkata katingapaj, kayka nishaninmi pay ñukata mandak, pay ñuka dueño, pay ñukapaj pushak mandak, tukuy ñuka kawsaypaj, y paypaj makipimi kan tukuy. Tukuy ñuka kawsaypi imalla tiyashka ima tukukun paypaj makipimi kan. Paymi dueño, paymi mandak kan. Kunanka alli yurishun, rikushun imatati runakanchik. Astawan mandak Diosta riksishun. Shungumanta kazushun, wiñarishpa katishun. Kaykunataka paktay tukushunchu? Ari, paktaypakmi kan, paktay tukushunmi. Diosmi ayudanga, kay paktaykunata ñukanchik charichun kay wata. Shinakakpipish, imatatik runakani. Kunanllatik kallaritukunchikmi. Diospaq shimita rizashpa, imata rizashkata kazushpa. Shinallatak Apu Jesucristo, ñukanchik yuyikunapi, munaykunapi, aqraykunapi, pay mandachun sakishpa. Ñukanchikpish nitukunchik Cristo Jesus shinallati. Ama ñuka munashkata rurachun sakipaychu. Ashtawanpish kanpaq muni yayitu paktashka kachun ñuka kawsaypi nitukunchikmi. Kay paktaykunapi tukuy yuyayta churashun. Ashtawan Diosta riksinapi, shunqumanta kazunapi, Cristo mandashka wiñarinapi. Chashnaka ñukanchikka shuk alli watatami charitukushun. Dios bendeciashka watata. Kay kimsa paktaykunami kikinta ñukata pushanga mandak Diospi shunqumanta krishpa kawsaytukunkapaq. Kuyak Dios bendeciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.